Oğlum kurtar mı sen de? Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Bugün şol жаздын күнүндө достор, ana şunday qar жаап аткан мезгилде Нобаттагы жылкы базарды тартуу менен баштайын. Бүгүнкү жылкы базарда кандай соодалар болот, сиздер менен чогуу көрөбүз. Biraz кечирээк келип калдык, ошондо болсо дагы сиздерге базарды көрсөтүүнү баштайлы. Базарда бүгүн эсептелүү санаалуу гана аттар бар экен. Ноутай 130 миңге болду. Канчага чыкты баасы? 130 миңге чыкты баасы. Мына алдыбызда турган жерде кашка аттын баасын билүүдөн баштайт экенбиз. Аттын баасы канча? 500 миң кеми бар. Жашычы? Эки асы экен да, жаш туралы, а? 500 миң сом кеми бар экен достор. Telefon номери сурагандарга айтып кетелиби? 0555 менен, ha? 9220. Ушул номерге байланышка чыгып, соодалашып көрсөңүздөр болот. Бою 1.65 тегерегинде чыгып берет. Андан кийин тору кашка мына алдыңыздарда. Тору кашканын баасын билебиз. Баасы канча экен аттын? 500 кем бар. Канча? 500 кем. 500 миң сом кеми бар. Сурай бересиздер экен достор. Жашычы? Жаш 9 жашар. 9 жашар экен. Өтө бир күчү толгон мезгил экен да аттын, а? Ана достор. Бою канча чыгат? Телефон номери сурагандарга айта алабы? Телефон жок, а? Боло берет. Жакшы. 500 миң сом кеми бар экен. Саналуу гана аттар бар достор бүгүн. Көк ат базар ичиндеги сындуу аттардын бири. Бежен ат баа болду ал? Жок, көрт бар. Көрдү ал. Канча деди? Кимден экен? Канча? 200 миң. Жашычы? Жаш 3 асы. 3 асы, ya. Soda, abiciğer soda aldınız mı? Yok, görüştüm. Ana dostlar. Atlar. Tak, buna torat. Torattın bazı kaç yapka? 200 ming som, ha? Yaş için? 5 yaş. 5 yaş. Bunu kaça? 9 yaş. Küçük tolga mezgili. Kaça bazı? 180 ming som, ha? Buna toru kaça? 150. 150 ming som. Yaş içi yaş yok, Yaş 6 yaş. Kaça? 6. 6 yaş. 150 ming dedin, ha? Telefon numaranı ayt bakalım soraganlarga. 706. 0706 150. 37 68 98. 62 98 номерine байланışa çıksanızlar болады dostlar. Ha? Çıktım. Gördüm. Sen gel pasyan gördüm. Sen daha numara aytasın mı? Ayt kıladı var. 0770 bilen 51 52 34 номерine байланışa çıkarsınlar. Екі атты тең содаlaşıp bağlaşıp көрсеңіздер болады. Ondan keyin Муну баасын айттык, а. Ушул атты да көрсөңүздөр болот достор. Мындай сөөлүк саак болот экен. Жоон быйыл улакка чабылган булатчы. Улакка чабылдыбы быйыл? Неге арзан айтасың кам? Акча керекпи? Атты көрүңүздөр, жакшы ат экен. 150 миң сом кем бар. Кеми бар, а? 150 миңден, а? От аз varız ha. Kança dedin attı? 130 bin. Buna açın mı Karager? 250. 250.
Olca. Olca vay attın bazı kança. 300 bin son depti. Yalla ko'rib o'ynaymi? To'g'atchi to'g'at. Mana to'g'at qancha? O, to'g'az ekan do'stlar. Maşallah, bu gözünüzden marka. O, marka baylantirma attın biliyor musun? Ha. Qancha ketdi? Qancha dedilar? Aytilsin. Qaysi ot bo'ldi? Ha. Qaysi? Gel. 15 gözü 5 gözü versemez. 95 bize buraya verdim ona. Ota nechi pulga bermaganim? Ey şeyleme sekkoy onu bana has bu sene etti var. Siz olsan indeme. Gene bir gel buldun ama istas bana. Beni bir Yapasan. Bak 95 gibi. Siz gapingizni o'joy Var bir kızı. Hoş bermagan üstü berib olsun. 95 pul verdi. Yo, jinday berat. Yo, meni urup keltapman lan. Sen mal- Men o hayatda. Ey menga qara, men urib kelyapman men. Yo, beraman. Jinday bersin. Ya jinday Menga yo'q. qara. O'ta ko'p Yo, yo'q. yo. Sen ota bu işini kal has kalta yap qolasan. Yo, to'g'ri. 95 ga mal sattık. Var bana ki Jinday berat. Yo, men 91 ming berdim dedim. Men odilga gap Bu maydimi? Ota jinday beradi, Yo, beradi. 95. Sen deb qo'rsan. Ey 95. Bere. Yo, jinday beradi. Bere bozorib tutadi nima? Sen bulursan mı? Yo'q. Yo, jinday Yo, beradi. men E bu 90'dan aşağı ulama tuttum ben nima qildim? Shu meni Ota ko'rdingmi? ro'naga Ya, beraman, sizni hurmatingizdan. O'zimga Ekstra- bermayman. Ro'naga beraman shu odam. Yo, dadam. Kop bo'lgan narsani kop turib qo'ydim Dadamni men. sherigiga bermay keldim, o dadam so'kadi, haromini men berib yubording dedi. Qoramiz men qoromdan meni qorom esimda suylaysin. Borda aka berasin beraysin. Yo, beraman, siz to'g'ri pul bering, sizga Yo'q, beraman. to'g'ri emas. Shoq o'zimniki. Yo'q. Ota Sen o'xshash o'g'izga ataganda mayli. Yaxshi pul olganman. O 90'ga kızık edi. Ben aytdim İşte ona. bakını giyip 95 gün aldı. Mayli moylatı hurmatı var ey. Ben 95 dedim. 5 so'm bir at arzon qimmat Yo, olmaydi. ular degan jin oldim men. Var biriga gap Yo, yo'q. shuni men yarinib qo'ydim, shunga oldim. Yarın arasında 110 ga sen yarın. Yarın alırman olsun. Hamda. Bana al dedim falan çaplat Ben dedim. hurmatı varla aldım, Yo, boşa veremem. oymam yok. Ben Versen doğru alırım. bilmedi yok degan. Bereme. Var bırakacaksın aldım. Sen maqtağın için alırsan. Üstüne çıksan Yo, yo. benim anını işe dersin ki. Bundan aytay sen aldım. Ayzan mayli o'sha. Bere Jasur. Ota, men sizni gapingizni tashlamayman. Bu aytib deb qo'ydim. Yo, otdun bazı kança bunu algam? Bana telefon kısmıydı. 170. Gördün mü? Lan tor. Ben 90'dan artık almayayım ben gap yedi. ben silayım dedim. Bak Kursda. kursam sen. Belki baş yürüyorlar bir adam. Sen tilini alaytasın. Gördün şu gidin ben tilini alıyorum. Gördün mü? Maşını tilini ben aldım. Almayayım dedi. Ha bu 95'i bu ne diyeceğim bu ne be? Ve sen adamsan beni be bu kıma gel. Ve şunu şunu beş Lan mi? degan negini olishing kerak. Lan, Besh ming so'mni ko'tartirdik. chiqqan o'q tekdan. Sen Yo, olmasan shunga bermayapman, qo'shib oling Yo'q, deyapman. qo'shalman. Hey! Bersang ol. Hey, menga qara, mo'jizat satasanmi? Odamlarga hurmatdan olayın degan oldim. Jinday bersin. Jinday bo'lding. Men sizda men ham ikkita qilmayman, jinday bersin. Qanchaga ol dedi? Men 100 ga oling dedi. Yo'q, Ara, yeterli tutulab ketdi. Yo'q, doğru bu kınıcı bak bu başımdan ek tuttum. Yo'q, qo'shma, qo'shsang olaversin. Erkaksan, yo'q, suylatmayman, suylayman, Alloh uchun suylayman. Gel bitta bersin. Yo'q, Ben menga bin son beradi bak. Yo'q, men ham Bin son beraman. verirsen. Bin son. Ay, Oldu, xursandmisan de?
Var demene yeter ya. Var demene gidip aldılar. Ver beni gel. Aldı. Gel ver. Boş kes al. Var. Boş kes al. 96. Gel 95 biraz da olsa. Kaç? Var mı? Bir sabahda geliyoruz beri. Var mı? Rahatsız mı? Var. Aka 96 mingga ketdi. 96 mingga. Mavlan aka, so'raganlarga nomeringizni aytib qo'yaymi aka? Aytib qo'yar ekan. Aytingchi. Ko'pratıma ko'ramiz. To'g'a biroz buga. 70'dan 90 46'dan o'tadi. Ava. Shu nomer baylanishga chiqib so'ralash ko'rishingiz bo'ladi. Yoshi qancha? 5-6 yoshga kerak. O'spirim taylarda do'stlar, sizlarga ko'rsatuvni boshlaylik. Bunda bir sini kelishgan oldingizlarda temir ko'k turadi. Ya bunun yoshi qanchalar? Yaşı bu yıl 3 болады. Жазға бұйырса 3 а? Сыны келісіп қалды достар. Uzun суағай. Бойы қанша шығып қалады? Boyu şu 1.60'ga жақын. 1.60'тың тегереге шығады а? Бағасы қанша ең бұз? O 850. 250 мың сом кем бар а? $2800 достар мінеке. Сыны башын көрдіңіздер. Қазтар тасалы? Таза. Өмер сұрағандар айтып кетемді. 550, Ha. 54, Aha. 0090. Ушул номерге байланышқа шығып, содалашып көрсеңіздер болады достар. Базар ішіндегі өспірімдер көрсе достар. Мынау жазға бір бекен мал ка? Жазға құнан бола ва? Мынау сізше? Бұндағы? Bu уже kuman. Бұл жақ құнан. Бағасы қанша ка мұнан? Bası 90 kan vardı. 90 кем бар, а? Мынау сізше? Bunu 70 kan var. 70 кем бар. Мынау арзан бағадағы достар әлгі. Қандай десем? Сынды өспірімдерді сұрағандар көрсеңіздер болады. Мынауның бағасы 90 мың сом. Мынауның 70 мың сом кем бар екен, hem содалашса болады. Arzan kendi öyle bekler sıraya yürümesin. Арзан кен де өле бекер сұрай бербесін кен достар. Номеріңізді айтып қойған екен сұрағандарға. 63 мені. 0773 менен, а. 60 04 04. 60 04 04 номеріне байланысқа шығып содалашып көрсеңіздер болады. Мына достар. Ана, анан кийинки дагы бир өспүрүмдөрдүн сындуулары достар. Бишкектен келген тайлар экен. Жашы тууралуу болсо полторашкалар окшойт. Экөө тең, а? Ну, 7 ай, назы 1 жаш 2 айлар. А, булар кулундар ба жаса? Мына кашка кулун. Кашканын басы канча ушунда? 125 мың сом. Суу болуп не болуп? Канча? 125 мың сом. Марка тооручу, карагер. 120 мың. 120 мың сом. Кеми бар, а? Кем бар? Номер сурагандарга айтып кетем да. 79 мың. А, 10 32. ушул номерге байланышка чыгып содалашып көрсөңүздөр болот. Мына андан кийинки кулунтайлар. Канча дедиңиз? 80 мың сом мына достар. Жазга эки окшойт, а? Мына, өспүрүм. Адаш канча дедиңиз? 200'дөн 200 мың сомдон кеми бар экен достар мына. Андан кийин мына кара кашка. Өспүрүм. Канча дедиңиз ушуну? 170 мың сом. Жазга биринчи деп ойлойсуз ба? Ушуна? Эки, а? Сыны башы келишкен. 200 дедиңиз, а? 200 мың сом кем бар. Эми мынанын бир чети мындай жаан, кар жаганга эл дагы азыраак келген, анан биз дагы бир аз кечирээк келдик. Жолдор муз достор. Ушундай болсо дагы көрсөтөлү деп чечтик. Жазга 1 шарбы, 2 шарбы? 1 шарбы. Канча болот баасы? 55 мың сом. Bunu kaydı 70 bin versin. Verdik. Кайсыны? Мынаны 70ге. Ne olmasa tayısın. А, машалла. Сыны жакшы экен да. Ала бер. Сыны жакшы экен. Ulan verirseniz nesiniz kaç lira? Nesiniz kaç lira? Sizge metre mehinatta. Koysanız aka. Katata oranlar. Мында бир кора полторашка кулунтайлар окшойт а менимче, а? Ооба аке. Жаштары канча? Аке мана 3 ай бару, талтар кайганас кулунду. Кулундар, а? Полторашкалар канча? 65 тен, брат. Мына кулундарчы? Булам 55 тен. 55 тен. Токто, аркаларын бир көрсөтүп
Na. Bir qora ekan desebin da. Ana toyga ulaqa qo'yila turganlar ekan da. Bular qancha kishnilar? Ular verdim aka. Bunlar meniki emas, bunlar üçü meniki. Ha. Qancha ucho? 355 tane aka. 55 dan tandaganga. Yo'q, tandı. Ömer'in aytib ketdi. Aka 30'dan da o'tadi, kichkinalar 31'dan da o'tadi. Bunlar kichkinalar 30-31'dan da o'tadi. Ha. Qancha aka bular? Qayerdan keldi bular? Bishkekdan keldi. Bishkekdan keldi. Buni qora yaxshi narsa ekan. O, yaxshi narsa ekan aka. 6 tishmi, 4 tishmi? Yo'q aka, ular paltarashga emas. Yo'q. Tishi qanday uning qaran? Qara yaxshi ekan, buni yaxshi ekan. Ko'ring aka, ko'ring. Mana. Jo'sh ekan jonivor. Shuni qanchaga berasan? Bilmadim o. Ha? Men sotmayman. Atang bilan. O. Ularcha telefon aytdik-ku, baringlar bir nomer aytib qo'yaylar, so'raganlarga aytib ket. Arash bilan nomerini so'rab bera arashni. Men qilasiz debin. Aytıyor. 54 milyon Ha, 62 69 06. anaga. Shu nomerga. Qaysi yerdan qulunlar? Ular qayerdan kelgan? Bu Bishkekdan keldi. Bishkekdan keldi. Daha bir nomer var aka. Ha. 58 milyon 08 06 94. Shu nomerga baylanishga chiqib savdolashib ko'rsangizlar bo'ladi ekan do'stlar. Mau qora cho'ta men maga da javob beradi. Qora aka bu vaqti zo'rmas. Qorani ko'rsak ba. Qulunla 55 ming ekan bu. Universalda. Bunda çokar var ekan bu yerda. Bugungi chiqarishni do'stlar shu bilan so'ngina chiqaramiz ham. Bugun biraz bizdagi savdo ozroq bo'ldi. Ulan beyler ko'rinmaydi. Juda chiqib ketibdir. Buna qara qaşa qancha? 100 bin kam var. 100 ming kam var. Jazga birisharmi? Qulun. Mamur bironkilarda qo'y bozoriga kirib ketdilar. Ha, bironku. Onun bazı qancha? 35 ming. 35 ming aka. Babamız aytdi. Na urg'ochi baytallarni so'rab qo'yingizlar. Eko'tan urg'ochimi? Qancha bo'lsa? 110 mingdan kim? Eko'mi? Eko birik ha? 55 dan ekanda? 55 dan eko 110 ming so'm kim bor ekan. Urg'ochi baytal izlaganlar ko'rsangizlar bo'ladi. Men esin telefon nomerini ayta ketaman hozir. Tamam. Telefon aytib qo'yma aka baytal so'raganlarga. So'raganlar borda qancha? 72 milyon. Ha. 66 68 milyon. Shu nomerga baylanishga chiqib savdolashib ko'rsangizlar bo'ladi do'stlar. Ellikka kilo var ekan. Satmaydi. To'g'ri. Ya qanchaga berib aytasizlar qulunda? Satıldı. Qanchaga ketdi? 42 mingga aldık. Kulun ekan. Qarabayroq o'xshatasiz ha? Buna palvan aldı. Tatib qo'yaveradi. Qaysi polvon? Ha, otib olganda inshaalloh yaxshi otib bo'ladi. Tuyoqlarda yaxshi polvon tuyoqlar. O fotoğraflar geldi lan. Olur. Oo. Arqalari ham bari gelishibdir.
Satayak. Arayam gelip bakalım. Ova. İnşallah atqış gerek ekan bu. Palvan kuchli de palvan. Nomerini yazıp koyar. Esici pul çıksa satıveret bu. Asat öyle ha? Ha? Aytib qo'yarmi nomerni aka? 79 menen. Ha. 990 menen. Ha, 990 menen ha. 220021. 220021 nomerine baylanışqa chiqib sotib olib ko'rasizlar. Qaysi jaqda bo'ladi o'g'lim? Bu usulle nokat olar. Noqotalar bormi?